kesen hari itu mesti. Bila tadi ba ihapan play yang itu, in persang kani kamat, kani kamat lah ya kerana kepor sansna mensuari iong gumda dari kam jelong. Di kani ada ketika wei kamat ngabu kamat, kalau tangila, si gini ya persang ba kan play begini kiau kihat putar mo. Naman ba kani kini kiau kihat kita kiba mentoy bahaya kiberi jongi sisi sanjura. Malah dah ngila ban play ni kiau kihat. Kipai ba kim kio kayo kot. Ketika mat keberengkam ha, maka pisu tu apa yang ni kam day only one side and two side. Tingin larangi kipai ba kiai kemandi dia ke parti jadi kin persang ban, di persang ban le ye larangi. Maka long gajing kerhu ye kipai ba jongi. Biang, katip bahaya konsi nomor ba. Kalau poilot itu sina tu mensyahadu mentaro. Dengan iba hapus lah kapsul ini iba. Ki beri aku bersama. Kalau bukan ki bodok semua jarang lagi cuci. Nah bu ya kata teman-teman. Bangan syakri hok ya ki beri ki bodok ki barang li. Ki dan kam hok kerja Arab jong unang mikma. Lem dalek siliang ini. Di kabar. Kan abu ya ki samlar wah makma biba kini ki kuar ada peladan ke ki bagi samla di bomdon kam dan jam kilo desperate itu juga di habang ipai se kusan si jungiru kalong kumju itu pun ki samla di lanang sapi kim dan kami tinga bu ya ki ya kan tinga mat wah larang apa sih katong ngan wat kilat lenti kumno ban kau kam jam ni ki samla di dan ki samla na pokok si jungi ki bami kuat ban ba yumo ban protes namar ba ki dan haka jingdu jingkerban tiga bu iki dengan manak man bagi samla ki bangi syajong bagi dei gelawai mereka mengai menta kita haka jingdu jingkerban dengan sab kan latang apa isu dengan persang ban wat kilat kelintikum no bakin la ban yang lagi jong kicar thank you Bila ibu jam apa tu? Kerana sekali jingga nak bilap apa Islam. Yun jitu nata. Mandiri Pak Menteri nomor kita jitu po. Bagi kandidat na po tahan kon Islam hawan final nomination apa Selong dari kota jadi East Coast Hills. Atau kasi subdivision ng tiya kasudan tak sunrang mo empat lang kurang mo kecil kamu. Kila ragalalong ti ragala biang tingin wan jenis. Kajing bombiang kani kapan iya kajing bombiang ya. Kajing sang ide ben file chat ya. Dan resans na mensual applian te utam tan iya. Tingir ni haban file nomination sini. Dikatai kala sakti bagam 4 biang iya. Tapi yang Di bidan batuan mereka biong berkata kisnem. Ia juga silap juga besok tam bat di bombiang tam kajing terekam jong MD. Em nga tengala ong na Christian ro bangarung seperti ong bagajing mino jeung kadena tahu bangamnya hap ya ke polisi terekam jong omli. Kau di omli jungi nomor 1 ke usai lagi se konstitusi tang sisian salsta. Unjuk kampoj konstitusi mah. Tikum no pintep ya ka jinge jeung bala ta bimla jingus. Te wadah kapor corona ngimi bo omli pai mat pai ba. Kata ka bo pai ba ka. Jinge mah. Kalanti ke bacang konstitusi ba ya. Kinuan anu nang thie. Tuan. Kano kajing kon kam dan busuk. Tam bagi hab antre situ. Kadon kal air ha pusla babe ba diberi ki kwa empat mayu nang wikman. Tinggal don kajing kerman. Man pos katam. Atau kajing mi ketam kan ketan yang aku pos pada tinggi di ban kelam yo buat pos. Ngamlang menong ya ta. Ngamlang menong ya ta. Pai ba pastat. Pai ba yilut. Pai ba optiklut entah. Ke karahi kasong hau pai ba. Kajab karem ni ki kandidat imla batai. Idon tang sibut. Upai ba pun saai karai. Aduh PE ketan empat kali terekam ya kami kuat. Kalau benda tentang bahat ngam don ni mo ngam nang itu iki ngalik supaya ba tak jing i tak suret ngakarpat supaya ba dan konsultasi bala arfos nam dilay jet yo Emily di kumba ka sawah kaler jingkela ngakarpat di ba ta ka basuret mo bakin soha bakin ay ka jisa ya ka parti jigi jangan